May Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ngayong Miyerkules, November 15, 2023. DOH, migbabalaya kareng memalen, di kilking transmission naning bird flu. Sangguniang kabataan dapat lang maging well-represented king sangguniang panglungsod ag pangking CLGOO. Mangawang parol daring 10 participating barangays king Giant Lantern Festival 2023 matigik na ing pamagsadya. Nursing student Kevin Bandering netizen paulining kayang pamanyawop king may aksidenteng lalaki. At Messi Lola King Sala Dareng Pampanga Giant Lanterns Ding San Juan Knights King MPBL North Division Finals. Dapat lakanong maging well-represented king sangguniang panglungsod ding sangguniang kabataan ag pangking City Local Government Operations Officer naning San Fernando ay Jason Verana. Maniwala naman i-Vice Mayor BJ Lagman at training ground yung SK para kareng future leaders dareng kekatamong balen. Mayor Vilma Kaluwag, makasadya niya kanong akapagobra ring bayong alala leader dareng kayanakan Keti San Fernando. Ay po yung report. Makasadya rin kanong makipag-obra ka rin bayong opisyalis na ning Sangguniang Kabataan o SK Federation na ning San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Kaluwag. Inibistaman na puneng dating board member Rosby Henson aakalaba ng Kaluwag king 2022 mayoral race ing limput SK Federation President ay Aisen Roy Henson, anak ng dating City Councilor Dane Henson, Aisen Roy. Support naman yung mga bata. Ready sila sa mga challenges talaga. Ready sila niyan. Magtatrabaho na sila lahat niyan. Lukluk yang antimong ex-officio member ning Sangguniang Panlunsod SK President Henson, agpangking presiding officer na ning SP ay Vice Mayor BJ Lagman. Training ground niya kanuing SK para karing future leaders na ning balen. Kaya naman very critical ing karelang pamanungkulan. Of course, they're new to this job, no? At saka anak la. What we want to harness karela, itang enthusiasm that to serve. Ing kailangan mo itang orientation, itang foundation na dapat very strong, very firm. Maganita kindarat ang panahon nila ng mitsundo king pamanungkulan king mas maunlad San Fernando. So very critical ini for them, and kaya kakit ko naman karela, they're more than willing to learn. Kasi from time to time ing sanggunian kakarangot tala rin kaynakan for their budget review, and we guide them as also. Samantala, pega na kanan namang City Local Government Operations Officer na ning San Fernando ay Jason Veran at dapat dang iuna deng programa para king kapakanan dareng kayanakan. Lagit-lagi pong tugon ng ating pong panawagan sa ating pong kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan na unahin po ng ating mga kabataan ang para sa kabataan. Lalong-lalo na po, limited po ang resources ng Sangguniang Kabataan. Meron lang po tayong 10% sa ating pong annual budget ng barangay
para po sa atin pong mga programs para po sa KK po nila. Kaya po sana dahil limited ang resources, dapat po maging creative sila, maging innovative po sila at talagang maging visionary in terms of identifying their programs and projects po natin. Agpangkamberan maulagang mika konsultasyon lareng pamuntok dareng SK Federation at ding SK official kareng karelang sasakupan bang aparas do keng City Council den karelang problemang kaharapan at proyekto a dapat yuna. Unang-una po, meron po tayong tinatawag na mga centers of participation kung saan po 10 po ito na kanilang mga dapat na lagyan ng programa ayon po sa mga needs and concern ng ating po mga sangguniang kabataan. So unang-una, dapat makapag-profile muna sila ng mga katipunan na kabataan members nila sa kanilang mga barangay para malaman po nila kung ano yung mga pangangailangan o mga issue, mga suliranin doon po sa kanila pong mga kanya-kanyang lipunan. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. King Puto po ini kilalanan tayo ing SK President na ning City of San Fernando, Pampanga, i-Aisen Roy Henson. Sir, maya pa oras kaya ka welcome king kaya katamong programa. Maya pabengi po. Mumunan dili congratulations ne at ika menyambut kang SK chairman king kaya kayong barangay king Del Pilar and at the same time presidente na ning SK Federation. Sir Aison, ini ba in-expect niya? To be honest po, ang mumuna ko pong balak is king barangay mo po talaga. Pero uling akayabe ko la po ring mapilan ka rin menyambut at mi pala da SK chairman king Mabiluga San Fernando. Ikit ko susuportan da ako at metong ko karing family nanda bang kanita isunduing serbisyo king federation. So it all leads up to this and dahil po susuportan nila, napagdesisyonan ko na po na humabol sa federation bilang president. Pero nanong meging sangkan o isipan mong luban ing politika. Atin labang atin bang kinalaman keni itang ika meni batan ka kareng political families kening Ciudad San Fernando? Well, anak ko pa po kasi very exposed na ako king makanining pamagserbisyo. Pero not necessarily ba't karela ing decision, it still comes from me. Ako pa rin po yung mag-decide nung nanong buri kong gawan and it just so happened na my family is a very known family when it comes to the field of politics. And ako, I guess I'm no different. Pero bukal po talaga king puso ko yung pamagserbisyo niya. Minangat na ako po from the barangay elections dela ko na po king syudad. Pero may nyad ka bang advice? Ne, especially kang lolo mo, kang Sir Rosby, na balo tamo malambat na mo namang menungkulan keti Pampanga. Ing advice na pong lolo ko, actually, during the barangay elections, ing mas akakasabi ko po itatang ko kasi kaming miyabe king bale. Pero every now and then, mumunta ko po kay lolo ko. And syempre, ko naman po ay iwasan ng mangutang. Syempre, curious ko pa din po nung makananing ins and outs ng politics and especially mag-campaign ko pa po. Ako pa po talaga makaluklok. Pero yung sinabi na po ka ako, just stay true kareng sinumpa mo. Yung serbisyo dapat panigobran at syempre emo tatalikuran reng apangako mo kareng tao kasi hapin tayong obra na ning metong manukulan. So far, kumusta? Inke kang pamanungkulan, may kapilan ka pa mong Aldo, pero aliwa mo itang panga SK chairman keng Barangay Del Pilar. Kailangan mong i-consider uling meging kang mealal kang presidente na ning SK Federation keti Ciudad San Fernando. So far, kasi makuyod yung period between yung barangay and SK elections and between the federation elections. So, fresh after the barangay and SK elections, 2 weeks after na po yung federation elections. So, there wasn't enough time para settle ko la ranking barangay ko. So, ngeni, after na ning federation elections, yung buri ko sanang i-prioritize pa is isettle yung ganang kailangan gawan, meeting with my barangay officials, ganun. Kailangan ko lang po silang i-meet at makasundo muna bago ko po itaas sa antas ng federation. Pero that time will come naman po.
Mhm. Ito siguro nagtatanong yung mga kabarangay mo dyan sa Del Pilar, no? Lalo na yung mga kabataan. Very challenging din, no? Dahil nabanggit nga kanina ni Sir Jason Vera ng DILG na maliit lang talaga ang pondo na nakalaan para sa SK, no? 10% lang ng annual budget ng barangay. Pero meron ka na bang paghahanda? Ano yung mga magiging prioridad mo sa iyong pagiging SK chairman sa inyong barangay? Well, sapagkat ako po bilang SK chairman, yung committee po na nillead ko sa barangay council is yung Committee of Youth and Sports Development. So yun po yung pinaka pagtututukan natin ng pansin. Yung budget po ng SK, gaya nga po ng sinabi niyo, 10% lang po siya ng barangay budget. Pero time and again, somehow medyo enough na po siya para mabigyan ng pansin lahat ng mga kailangan natin at mga pinaprioritize nating programs. Isa na po dyan yung regular na pagkuha ng mga scholars, pagbibigay ng educational assistance kasi malaki pong bagay yung education and gusto po naming i-forge at i-mold yung kabataan na pahalagahan yung edukasyon. Tapos, when it comes to sports naman po, syempre hindi po mawawala dyan yung regular na mga liga para natataliwas po yung mga kabataan sa bisyo or sa, parang yun na po yung parang pinaka-anti-drug program namin. So at the same time na de-develop po yung mga angking galing nila sa larangan ng sports. At syempre meron din pong mga ibang programa when it comes to environmental wellness, when it comes to livelihood, ganyan. Pero yung pong health, yung pong education and yung pong sa sports is yun talagang pinagtutuunan po natin ng pansin. Mhm. Pero Sir Aison, itong pagiging ex-officio member mo no sa City Council ng San Fernando, sa tingin mo paano 'to makakatulong sa iyo at gayon din sa mga kabataan sa inyong barangay no dahil ikaw ay uupo bilang City Councilor ng syudad? Malaki pong responsibility yung pagiging ex-officio officer sapagkat magiging part nga po ako ng Sangguniang Panlungsod. And kaya nga po nung sinabi ni Sir Mark Jason Veran kanina, the youth have to be well represented sa konseho. That means yung pinaka jurisdiction ko po is yung kabataan and syempre lahat ng mga sa federation yung mga fellow chairman ko magbibigay po sila ng input sa akin and sinasabi po nila sa akin kung ano yung mga kailangan gawin at gustong mangyari sa federation at sa kanya-kanya nilang mga barangay. So ako po yung magsisilbing pinaka-boses ng kabataan sa konseho. Yun po yung pinasok natin sa federation. Mhm. Are you excited to work with the mayor? Kasi alam naman natin, Sir Aison, no, na naging kalaban ng iyong lolo noong nakarang eleksyon itong si Mayor Vilma Caluwag. Well, ngayon po, it's a very, kasi, syempre, before the elections, medyo na-segregate po yung mga fellow chairman ko into two parties. Pero ngayong natapos na po yung halalan, syempre, we have no choice but to work. And kami lang naman po yung magkakasundo at magkakatulungan sa munisipyo. So we have to set that aside. And especially sa akin po, hindi naman po ako involved sa ganyang politika. I'm very young and I don't want to have a politics of dichotomy. So parang gusto ko lang po na makiisa at talagang ipagtanggol yung kabataan. So parang wala pong issue sa akin na maka-work si Mayora. Mhm. Despite having been rivals with my former mayoral candidate na yung lolo ko po si Ross Henson. Alright, before I let you go, Sir Aison, baka meron kang mensahe na nais ipaabot no, sa lahat ng mga manonood, lalo na sa mga taga San Fernando, gayon din sa mga kabataan na nakatutok at umaasa sa iyo no, sa iyong pag-upo bilang presidente ng SK Federation dito sa San Fernando. First and foremost po, gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga katulad kong kabataan for actively participating in the past barangay and SK elections. Yung election po na yun, yung halalan pong ito, is a very big step towards making or imprinting our role as youth in nation building. So dun pa lang po, makikita natin na very participative po sila and very, very involved po sila sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ang message ko po para sa mga kabataang Fernandino is I want to let you know that you are in good hands. Nakasama ko po
karamihan sa mga SK chairman, and nakikilala ko po sila pa konti-konti, and we all have the same objective, and that is to serve the youth. So you are in good hands, and we will be guiding you. We are your voice sa council, and you will. Alright, thank you very much. Yan po Sir Aison Roy Henson, ng bagong bayong alala, presidente ng SK Federation. Anti mo rin po ang SK chairman, king Barangay del Pilar. Ang tabayanan, king pa magbalik na ning balen at balita. DOH, migbabalaya ka rin memalen, dikil king transmission na ning bird flu. At Chinese national ay nugsera king Porac a rescue na ning PNP. Metong pangbangke, ikwara mo naman king balen. Kayo pumama ko magbalik pa ing balen at balita. Makatuto kayo pa rin kay balen at balita. Migpaganakaya po ang Department of Health o DOH Central Luzon king publiko, dikil king transmission na ning avian flu. Metong yang contagious as sakit ing avian influenza o bird flu kareng livestock, kalupa na ning manok, bibi o ayub amed ni bat king influenza virus o H5N1. Malyari yan namang mag-cause severe infection ng avian flu kareng tao. Mipapasa ya ini kareng tao, pauli na ning inhalation o contamination king infected feces na ning masakit a manok. Mapilan kareng sintomas na ning avian flu king tao, ing sore eyes, lagnat, kuko, sore throat at muscle aches. Nung sakaling mika-close contact king metong a wild bird o kaya naman king aliwang tao ating avian flu at a-experience ning may sabing sintomas, agad kanong mag-isolate at magpalawe king eksperto. Agpampaking DOH, parehas mo yung proseso ning pamanulo karing tao king bird flu at aliwapang influenza viruses. Mitok nang ing progreso ning sakit nung makapag-take yung antiviral drug ing infected na tao.
Kalupanining Osel Tavemir, kilubning mumunang adwang aldo. Mimiyaya na mga mapilang dapat gawan ng DOH. Banga iwasan ang mikalat siya ing avian flu. Pamanwas gamat gamit ing sabon at danom ang pong masaleseng pamagluto king pamangan. Iwasan mo namang mandaka po lumapit karing wild birds. Makanyan mo naman ing pamanalan karing masakit o meteng ayop. Nung sakali, gumamit gloves o plastic materials, facial masks at goggles. I-report mo naman kanuking agricultural o veterinary office nung ating unusual death or illnesses karing manok o aliwapang ayop. Agad mo namang lumapit karing health center nung ating kaso na ning respiratory illness, lakwas na tating history na exposure karing masakit ang manok o ayop. Samantala, malyaring maos king hotline na ning DOH Region 3 0949-886-7262 at makabuklat para karing aliwapang health-related concerns. Rescue na ning PNP ing metong at Chinese national ay inugsera king Porac, Pampanga. Dapat ing metong ng kayabe bangkene anyang akit de king metong madikot a portion na ning SCTEX Access Road. Kinundinanan namang Mayor Jing Capil ing milyaring insidente at sinabing napabusten gawan niyang piyugsenan mete ing karelang lugar. Mamalita ay Paulo G. Santos. Misas lagya pa mo ingaldo, anyang mamag-post la king social media ring mapilang netizen ame nakit king bangke na ning lalaki king Porac, Pampanga anyang Martis, November 14. Ikit de ing miugseng katawan king SCTEX Bypass Road, king Barangay Makatyan. Kaya naman tambing ning pegsaryan ning CLTV 36 News ing lugal bang kumpirman ing mi report a found cadaver. Disnan mining makakordon ing lugal kabang panaya na ning pulis Porac deng miyembro na ning scene of the crime operatives o SOCO. Keni ikit mi ang makasakabya ing biktima apakasulod kule blue at t-shirt at makababaya ing kayang pantalon. Karasta ring SOCO, tambing deng ininspeksyon ing bangke at ing lugal agpangkarela pamalino nung nano ing cause of death na ning biktima. Dapot kanu malawot ame torturya ini uling atinya kanung kintal ning sigarilyo king kayang balat. Agad nomang mika case conference di Porac Mayor Jing Capil at ing Chief of Police na ay Lieutenant Colonel Palma Guardaya. Kaya rin na nini, eksklusibo yang interview keng CLTV 36 News Guardaya. Bistaman alapang malino tungkol keng identity na ning bangke ay kwara king Makatyan. Kinumpirma na naman ning opisyal atin lang rescue metong Chinese national ay inuksera king Barangay Manauli bandang alas 7 ning abak itamuring Aldo ning Martes. Medyo nakahinga kami kasi buhay po yung tao. And meron po siyang 2 gunshot wound sa abdomen part and sa paa. So, nirush po namin sa hospital and luckily po ngayon, undergoing po siya ng operation. Kanina po, nung niya sa hospital, pagdating namin sa hospital, medyo nag-hysterical at ang sabi po niya is, yun nga po, tawagan niya yung family sa China para hindi na makapagpadala ng ransom. Yun po naging statement niya. Lulto kanuking inisyal na investigasyon na biktima yang kidnap for ransom in Chinese national akarelang rescue at kaya bene ing miyangubye alalaking ikitdaking SCTEX Bypass Road. And yun nga po sinabi niya na through an interpreter na sinabi po niya na kinuha po sila from Pasay. And then, on their way, sabi po nila, pinangakuan ng trabaho somewhere in Angeles. And on their way here, tinawagan na po yung family. Yun yung sabi niya, pagkasabi niya, tinawagan yung family at hingi ng yun nga po ransom. Noong tinanong namin yung description ng mga kasama niya, is isa po nga yung nakita din po natin doon sa ating bypass road na connected po.
Minebanggitan ning 30-year-old may rescue Chinese national para king kayang kaligtasan. Sune king stable kondisyon ini king kasalungsungan. At may kipag-coordinate ne kanu king kayang pamilya bang eno mamieransam kareng sindikato. Samantala, kinundinana namang Mayor Jing Capil ing milyaring insidente king karelang balen. Sinabi na naman nini na pasiknane ing police visibility bang nami pasibaywan ing insidente. We condemn this act na emi po to-tolerate ni at emi buring malyari diyang alwalang bansa, alwalang nasyon. Inggawan mi siguro to protect our itangke kami territorial jurisdiction mo naman pay station kami keng karetang lalo na madalumdum area banda keta puno no kanto yung seretang ke Palyarian pay station kami po paparobing kaming polis. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Makasadyaning mabilog kapanibalan ng University of the Assumption Alumni Association para king karelang pekamumunang fun run for a cause. Marapad tiya ing UA Home Run 2023 king CDC Clark Parade Grounds king January 28, 2024. Makabuklat king half marathon fun run alimu kareng dating estudyante ning universidad nune pati na mo rin kareng ganaganang bisang makyabe lakwas kareng running enthusiast sampong companies. Nasa na kanuning aktibidad makali kung pondo para kareng outreach at scholarship program ning University of the Assumption Alumni Association. Bagumpisayang 600 pesos hanggang 1,600 pesos depende king kaba ning pulayan. Target na mo naman kanuning UA na maging pekamumunang Pampanga-based School Alumni Association na ating regular fun run, Ketiking Pampanga. Ini pong pamagbalikid tam pasibay kayang assumption, ini mo naman po. Siguro po tinubod na kaya po rin kaya babong po po rin kaya katang kayabe po, bainta po maging instrumento tamo. Because proceeds of this event po, mirasla po king scholarship and outreach programs na po ning UA Alumni Association po. Alimo po yung college, ding sega na pong Alumni Association. So sumawag tam po, lalo na karetang bisang mag-aral king University of the Assumption. Sabi dapin po, UA is a school or university for the poor. And we are here, the Alumni Association is here to help reach out and send them to school. So sabi mi pin po ba yung mabayat? Ang pisopan-sopan tala, ikatampong alimo po rin alumni. Detangan pong bisang, dumake, mamulayi, at mamiyasawop, karene pong mangarap ang mag-aral. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. Mesilo laking sala na rin Pampanga Giant Lanterns ng San Juan Knights king MPBL North Division Finals. Kay pumama ko magbalik kayong balen at balita.
Makatuto kayo pamorin king Balen at Balita. Almost ready na lakano deng mangawang parol daring 10 participating barangays king Giant Lantern Festival 2023. Ining ikit daring miyembro na ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC king patingapon dang pamag-inspeksyon kareng parol apatin dayag king ligligan. Lakwas naman kanong dapat maging excited ding sa belang Malbe king Giant Lantern Festival. Uling mas bonggaya kano ini ngening banwa, pauli daring pa magbayo kareng guidelines. Mamalita ay Liana Kanilaw. Pabulan na mo bayo yami daw ng metong kareng paka antabayan ng pamikatagon king Labod Kapampangan, yung Giant Lantern Festival 2023. Pauli na nini, ala ng patnaing pamagsadyara ring miyembro na ng GLF 2023 Executive Committee, apan ni muna ng CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto, yung lokal na kapanibala na ng San Fernando, Pampanga, Giant Lantern Festival Foundation, at syempre ring mangawang parol ay patindayagda king marapat na ligligan. Kaugnay na nini, pisyalano ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ng GLF 2023, din 10 participating barangays barang akit in karelang progreso. So far, masantin na marugulang percentage yung nangyayari keng lalawit tamo. Yung tula tamo, yung they're ready for the tuloy-tuloy na yung competition. Muli sabihin. Peni muna ng BARC Chairperson Hill Pamandaman ang maging inspeksyon. Kambi ang Vice Chair ng GLF 2023 ay Engineer Alvin Mendoza. Agpangkang Pamandaman, lakwas lang dapat ma-excite ng malbeng ligligang parol ngayong banua, pauli na rin ding pamagbayo karang pilang guidelines. Yung daramdaman ko kareng barangay captain na po kareng lantern makers, mas fiercing competition ngayon. Sabi ra, tabalo nung mga nanoy itang karelang piyalo ng karerang lantern, pero wait sa sabyanda. So I guess pighandaan yung lantern festival ngayon. At syuna kanuking 60 to 70% ang completion rate na rin parol king kasalungsungan. Malfunction sa tayo pa po balo, waling ila pa po mag-operate. Pero alaki po nga kakit problema ra at mga kula po rin kay katamo Giant Lantern, mayari na rin parol come December 16. Samantala, kaya bela namang binisi nag-inspect ka ng lanterns, ding opisyal na ng kumpanyang Firefly. Metong niya ini karamida kay Saup at suporta bang maging matagumpayang iligligang parul nganing banwa. May mayang 1,300 bombilya ang Firefly karambalang participating barangay. So we decided na itong level of craftsmanship na paggawa ng Giant Lantern, yung level ng skills ng lantern makers natin, only deserves high quality na bombilya para sa mga parol na ginagawa nila. Mas meging malalam kanong karelang appreciation kin Giant Lantern Festival, kaya ridong ikit ng makanano lagagawan deng pagmaragul deng iganting parul, kaya di syudad na ng San Fernando. Actually, yung pagkakaalam ko sa Giant Lantern Festival, parang very literal lang, giant na lanterns. Pero ngayon sa pagsama ko sa team ng Giant Lantern Festival, sobrang wow. Ganun pala yung level ng skills, ganun pala yung dedication and efforts na binibigay ng mga lantern makers natin. Kaya looking forward na makapag-participate pa kami sa future Giant Lantern Festivals. Marapat yakin December 16 in Giant Lantern Competition king Robinson Starmers Pampanga. Dapat mira si Anggana ken January 1 to 2024 in duration na ni festival. Agatan bilangan po ring Kapampangan, ring buong tao kiti Pilipinas. Sana makapanalbilang masalting at masayang Giant Lantern Festival. We're also inviting the foreigners and
the people out there. Dakal na pong medium ngeni para makapanalbihan ang Giant Lantern. So sana po pamalita rin kaya katamong Giant Lantern Festival which starts on December 16 up to January 1. Itong Giant Lantern Festival, hindi lang pride ng San Fernando or pride ng Pampanga. It's something na every Filipino should be proud of kasi yung parol, part talaga siya ng Christmas celebrations natin. Para ka rin makapunta king venue, may palagaya naman live iniiking CLTV 36 at karang kaya katamong social media platforms. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kaya bilibandering netizen, ing metong Mabalakenya nursing student, asinaw po king metong lalaking ikit ng may aksidente king dalan. Agpang naman king katamong kabalen na everyday hero, kiwa na mo kanuing kayang duty antimong metong a future medical professional. Ay ni pong report. Pauli niya kanoy bat king kayang duty king meto nga private hospital ki Mabalacat City 22 anyos sa Stephanie Gomez anyang Lunes, November 13. Saktong lalabas laking intersection na ni Mabalacat City Public Market, anyang akit ding meto nga lalaking lulupungan daging dalan. Uy, may aksidente ata. Tapos ngayon, si mami ko po, sabi ko po sa kanya, tignan natin kasi medyo na-alarm po ako na nakita ko po yung pasyente na ginigising po nila, ginagalaw po nilang ganon. Eh, syempre bilang nasa medical field, parang alam po natin na first talagang respond is huwag pong galawin yung patient. Tapos ngayon, nilapitan ko po siya. Kwento ng Gomez, tambing na kanong pega naning kayang pegaralan king eskwela, ang timong meto nga estudyante king medical field. Third-year nursing student yaking Systems Plus College Foundation, E. Gomez. Unconscious po si patient, tapos nagbe-bleed po siya dito sa may chin malapit sa neck. Tapos yun po, bali una ko pong ginawa is nag-apply po ako ng pressure para mag-stop po yung bleeding. Tapos hindi ko po siya pinagalaw kasi gusto po nilang galawin. Eh, bilang knowledgeable nurse, ganon, kailangan pag ganyan po, wag pong galawin, especially lalo na kung may fracture po sila. Tapos yun, nag-ask po ako if meron na po bang ambulance na natawag, tapos in-assess ko na rin po yung vital signs niya and yung GCS po niya. Nakano in-expect Gomez sa mag-trending yung kayang litrato king social media at inaos na pa kanuning asawa na ning lalaki may aksidente ibang magpasalamat niya. Gabi po, after pong mag-trend nung trending na nangyari, nag-message po sa akin yung asawa po nung guy. Nagpasalamat po sila. Tapos, yun, sabi naman po nila, okay na po. Tapos sabi ko, thank God na okay sila, na extra care na lang po tayo lahat next time. Tapos yun po. Kwento ng Gomez king CLTV 36 News, naman kanutaga na nursing imburinang ko ng kurso niyang anak-anak ya. Dapat ikit na nung makananaw la ka serbisyo ng medical personnel king kayang kapatad, anyang misa niyang may opera ini, kaya may inspiring Mabalakenya everyday hero. Bali before, parang first choice ko po talaga is to be a lawyer. Tapos, one time incident po na na-opera po si sister ko before. Tapos parang nakita ko po na sobrang hands-on po nila sa sister ko. Tapos sabi ko, ay parang gusto ko na lang mag-nursing, gano'n. Kaya rin na ning nursing, balak na kanong Gomez isunduing pamag-aral ng medicine at mag-OB gynecologist. Yako yung kaya kayong talasuy, JM De Jesus, ating pusong makabalin. Ela Peti nagking home crowd na ning San Juan Knights. Deng pambato na po ning Pampanga King Game 2 na ning North Division Finals na ning Mahardika Basketball Pilipinas League o MPBL. Bistaman linamang lakinganos buong pialong deng Knights, lamila ko determinasyon king karelang pialong deng Giant Lanterns anya naman ila na ngeni ring ari na ning Norte king Liga. Ay na pong sports balita ng Paulo G. Santos. Comeback from behind ning meging drama na ning Game 2 ning MPBL North Division Finals king pilata na ning Pampanga Giant Lanterns o PGL at San Juan Knights. Bistaman miras king 17 points ing pekamata sa lamang dareng pambato ning San Juan. Lamila ko determinasyon reng Kapampangan Bowlers at ikwarang tinabla
king last 4 minutes and 29 seconds na ning fourth quarter. The ball is back with Encho. Serrano drives, Serrano scores. We're tied at 71. AMX silbing home court advantage na ring Knights bang milako lasala ding iganting parul ning Pampanga king Phil Oil Eco Oil Center anyang Martes November 14. Inari danereng ke katamong kabalen ing best of 3 series king skora 82-76 at mi koronan lang ngari ning Norte king Maharlika Pilipinas Basketball League. Best player of the game Encho Serrano ginawang 16 points, 7 assists at 3 rebounds. Mida kaya namang 16 mapunto si MJ Garcia, bang sopan deng Giant Lanterns, apanatilyan ing karelang perfect playoff record. Dapat agpang kang Serrano at kang Pampanga Giant Lanterns head coach Governor Dennis Delta Pineda. Antila mong dinalan king busbus karayom, king karelang meging piyalong kontra San Juan Knights. Actually, sobrang hirap kasi sobrang sama ng first half ko. Inisip ko lang kanina kasi nga, yun nga, nung first half, nag-aaway-aaway na kami kasi hindi ako nakakapag-deliver na maayos, hindi ako makapasa kay Balti. Tapos, yun, kinausap ko si Balti, sabi ko, bigyan niya akong pagkakataon na malid yung team namin kasi lahat naman kami gusto namin, manalo kami, tsaka maganda yung magawa namin. So, yun, nag-usap kami kanina nung after ng first half na magtiwala kami sa bawat isa and yun, magtulungan kami. Actually, totoo yung sinasabi ni Encho. Medyo, nung first quarter, medyo gulo kami. So, sabi ko nga, especially itong fourth quarter, tulungan muna tayo. So, nagpalitan tayo sa ball screen between Liwag, Balti, and Chona. So, same play with what we did with Caloocan. Malinaw na usapan namin ni Balti before pa kami nagpunta rito na siguradong ang game plan na kay Balti. So, you need to trust your teammates. Pesalamata na naman Governor Delta kareng sa Blanca Kapampangan al niluslus pa San Juan bang alben live in game at kareng ganaganang menal beking karelang pami bale-bale. Manenaya neman ngening Pampanga Giant Lanterns nung nino ing sumambot king South Division Finals pilatana ning Bacoor City Strikers at Batangas City Embassy Chill. Minuna nung may kapuntos king best of 3 series ding Strikers at nasarang Aryan. Taglus na king finals kaya rining karelang game 2 king Biyernes, November 17. Menyawad nemang pangaday Coach Governor Delta kareng kaya katamong kabalen bang akware ing National Championships na ning MPBL Season 5. Definitely a big pressure for us kasi first time kami lalaban ng national champion pero still, God blessing, more prayer from the Kapampangan. Tiwala ako sa mga kasama ko, sa mga players ko. I think magbibigay kami ng magandang laban. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Antabayan ang king pamagbalik na ning balen at balita. Yayaliwang government agencies migpasiklaban la king GLF Inter-Government Agency Facade Competition. At 25th store ng Susie's Cuisine binuksan na sa Clark International Airport. Kay pumama ko magbalik ya pa ing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin po king Balen at Balita. Para po sa mga naghahanap ng pasalubong o gustong matikman kaagad ang nostalgic taste ng Pampanga, pwede nyo nang bisitahin ang 25th store ng Susie's Cuisine sa Clark International Airport. Tara na't silipin ang newest branch ng paborito nating meriendahan sa one of the world's most beautiful airports. Narito po ang report. Normal na para sa atin ang pag-uwi ng souvenir tuwing tayo ay bumabiyahe. Kadalas ang mga pinampapasalubong natin ng mga keychains o di kaya naman mga ref magnet at iba pang gamit kung saan makikitang nakatatak ang pangalan ng lugar na ating pinuntahan. Pero para sa mga bumabiyahe dito sa Pampanga, kadalas ay hindi abubot ang binibili ng mga turista kundi pagkain. Para saan pa't kilala ang lalawigan bilang culinary capital ng Pilipinas, hindi ba? At pag sinabing pagkain Kapampangan, una sa listahan ng Susie's Cuisine, the best in Pampanga o kakanin. Mayroon itong 24 branches sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon at maging sa Metro Manila. At nito lamang Miyerkules, November 15, binuksan na rin ang 25th branch ng Susie's Cuisine sa Clark International Airport. O diba? Tiyak may maipampapasalubong ka na! Ayon kay JP Concepcion, ang chef at owner ng Susie's Cuisine, naisipan nila magbukas ng branch sa most beautiful airport in the country para sa mga kababayan nating OFW. Gusto raw kasi nilang salubungin ng mga bagong dating at pabaunan naman ng mga babiyahe paalis ng bansa. Opo, yun po yung ina-advise ko. Actually, yung gusto kong mangyari sa amin dito sa Susie's Cuisine. At matikman ulit ng mga ating mga mahal na OFW ang aming mga produkto, especially mga kakanin, na talagang very nostalgic. Nais din daw ipatikim ng Susie's Cuisine sa mga turistang dumadayo sa Pampanga ang kanilang masasarap na produkto gaya ng pansit palabok, tibok-tibok at iba pang kakanin gayon din ng mga minatamis. Paraan din daw ito upang maipakilala sa buong mundo ang masasarap na pagkain Kapampangan. Yung ating iconic palabok and tibok-tibok, siyempre, yung ating pong tibok-tibok ay ubod ng sarap talaga. Hindi po ako, totoo po yun, masarap talaga. Ako mismo, niluluto namin, fan ako ng tibok-tibok. Ang biyaherong si Ramon Galgo na-excite daw sa dami ng pagpipili ang pasalubong na pwedeng iuwi sa kanila sa General Santos City. Nagtingin-tingin ako para may bigay ko pabit-bit para pasalubong sa mga bata doon. Binabalik-balikan naman daw ni Abigail Depositor na tubong katiklan ang kanyang mga paboritong Susie's Cuisine specialties kapag siya ay nasa Pampanga, kaya't masaya siya na nadatnan niya ang bagong store bago siya umuwi. It gives like comfort, parang knowing na na it's the same quality kahit saan, and it's also a good parang send-off for us before we go to Boracay. When we found out, diretso na talaga kami dito kasi sabi din ng guard sa taas kakabukas lang. Tinanong namin kasi kung ano pa yung restaurants dito, tapos sabi niya nung kakabukas lang, we immediately decided to come and eat here. Makikita ang 25th store ng Susie's Cuisine sa departure area ng Clark International Airport. Yung ating mga OFW, yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kung pwede po, mag-drop by po kayo sa ating Susie's Cuisine at matikman nyo ang tunay na lasa ng Kapampangan na pagkain. Kasama si JM De Jesus, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Migpasiklaban la po rin mialawang government agencies para king GLF Intergovernment Agency Facade Competition. At kaugnay na po ni balita ngayon para king detalya, kaya tayo po JM De Jesus. JM, nana mo yung peka-objective na ning competition na ini?
Yes, ating Jen, good evening. Live na live tabo kay ning Diosdado Macapagal Government Center at ngayon bengi antimong metong yang Maragula Christmas Village. Uling ega na ganang ahensya mikyabay la kay ning interagency facade competition din Giant Lantern competition. Kanang no ka rin na binisenyo dala ding karelang facade ban kanita ipakit ding karelang geningan. Ampong syempre ating Jen atin lang tema ang susundan para kay competition. Naamu kabod lanterns ne at atin lang very meaningful yun ni JM uling atin lang mensaheng buring pawaga ne kasabihan na ning competition na ini. Naano yung mensahe nga ita JM? Yes, ating Jen, bilang metong ahensyada rin gobyerno na mikiabe kaning kompetisyon na ini, pero yung mismong tema na Luwalu Igniting the Path Towards Equitable and Sustainable Post-Pandemic Anti-Violence Against Women and Children Region 3. Apili dia kanu ini kaugnay na ditang Proclamation number 1172 o 18-day campaign to end violence against women and children na magsimula ng November 25 at mayari kin December 12. At ini mo ano yung apili na bakang dinandeng masanting inspirasyon ampong masanting meaning ining kompetisyon na libo basta-basta pasiklaban kay piyaka masanting disenyo nunenong ninoy makapamye inspirasyon karing kababayinan ampong kayo natin siya. Makanano na mo karakal ding nag-participate ang government agencies king competition na yan na JM at makanano la ka excited ne para king competition na ini. Ating Jen, ating tamong total of 10 agencies sa kening Region 3 o kening mismong sakop, pagkalita ipakit na karelang gelingan. Metong mabilis mo ating Jen, kaya baya kening Bureau of Fire Protection Region 3, Bureau of Jail Management and Penology o kay Region 3 mo naman, Department of Education, Department of Environment and Natural Resources, National Housing Authority, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Social Security System o SSS, Civil Service Commission, ampong Department of Science and Technology. Ating Jen. Alright, nano naman JM deng criteria ne at nino reng mamili kay reng manyambot kareng peka masanting ne gawang lantern ken king government center. Ating Jen, pilihan dala nung linuretang mag-judge karening mismong competition at sa bigatin na rin ng apelida muna ni Architect Bel Gulapa, a charter president ng United Architects of the Philippines Cabalet Pampanga chapter at syempre Mr. Roston Banal, ang metong muna mang artist na kabalet ang po Mr. Jude Pangilinan, ang metong magaling painter ang pong artist kani siya San Fernando. At para kitang kutang mo naman kitang criteria for judging at luna retang lalawenda kaya katamong hurado originality and creativity 40%, relevance to the theme and advocacy 35% ita ating Jen, apoy ta panulita mo itang workmanship 35% with a total of 100% ating Jen. Kapilanday announce sa JM di nga manyambot yung competition na yan? Ating Jen, syempre, siguro nila pa makatutod din kaya katamong partisipante, suling ngening bengi aling dala pa i-anunsyo ret ang mema jambot. Paninahin da pa until November 17 at karin abado tamo nung ninong ahensya talaga ang big stand out ang pagpilinan da kening interagency competition na ning facade kay Giant Lantern Festival natin. At deng decoration sa den magstay la ne JM at malyari dong akit deng nino mang bisang mamasyal o munta king government center ayan. Yes, ating Jen, bengi malyari lang bunta. Dinge ganaganang kabalen sa Fernandino ang pori kay katamong kay Rion o kaya outside Central Luzon. Ban kanita dumurot kening Diosdado Macapagala Government Center at enjoy da day mga santing pipagobranda di kaya katamong government officials ng alialawang ahensya kening Region 3. Alright, thank you very much. Hingke kang report at antabayanan tamo nung ninong government agency ing manyambot king competition na yan. Dakala salamat hingke kang report, JM De Jesus. Abin po rin, ding mga ragula balitang kinalab ning kaya katamong news team, king lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.
News.